Mayam Bukurum doing very impact news ni Raj Nongthombam. Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokchari. Lagliba assembly ki mikhala sida Manipur si kaiga dore kahen gadore haiduna political party singna amana amada hunaraga. Lagliba mikhala sigi vote yam kana komnari adu masi karama mong da kahen gadore maruina framework agreement asina English ngani tara mangagi August ki tarikh ahum da government of India amadi NSNIM ani ki marakta tomnakhiba framework agreement natraga kogi accord asina Manipur kahen daure haiduna kogi political party amana haiba atopa amana amu nati haiduna yenari basi matang da khanana nugu damta taseng na framework agreement sida kari kari yauri bage haibasi congress na su putho haibi wafum lere BJP na su puthok pagi wafum su phono khibelere masi taseng na puthobra puthok tabra haibi matang sida khanana nugu damta ngasi impact news ki studio links and review basi joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Oibiri Bako Yoja Professor RANJAN ni aham RANJAN Butaram Nokchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, social activist and also ADC member of SENAPATI Oja THEKO ni Oja THEKO Butaram Nokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Also joining us, United Committee Manipur ki President Oibiri Ba Oja ELANGBAM Johnson ni Oja Johnson Butaram Nokchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si ay Oja RANJAN da lakche ke maro ina Congress na toina anda ki Mikhal sigi kogi campaign da hai batare hai basi BJP na Center da pai bani na koi state le riba BJP sina framework agreement da kari warol yaubge masi amta sengdok piu se tatna harak padagi hau ki ba ngasi dagin numit nini gi mamang ha batare ning thoka ba numit February ge tarik tara humdo yasida mayang imphal da BJP gi mere amak ha batare BJP gi mere sigi koi political koi flag hoisting ha tare tiran jikhat pagi thorom da koi BJP gi langthabal gi koi mere so ibiri ba koi oja okram joina hariba Congress na hangiba question si doubt singa si declare to lage framework agreement si ta kashu yaw na te point ahung khatani yaw risi ahan ba point da kogi naga gi history si masi respect tawre haiba ma ani suba point da kogi sovereignty si kogi Indian government haitare India gi union si gi makha da laini haiba si ma aruga ahum suba sidra kogi hairi se kogi framework agreement asi Indian constitution gi feasibility gi makha da thabak pa hekani haiba ahum si khatani haiba gi point ahum khatani 3 points khatani haiba wafam poi 3 points sidi hojik haibiri point ahum sidi agreement sign tawna su tawna dra su adum understood oiba adum hojik su dum applicable oiba pon ngatani si khatani na hairi sigi da makta ngasi si sengdok koina question hangjani matare media gi site gi oja joi kokjawne to oja joi se lakpidre kari bangi lakpidre no su oja na haibiro adu hairi ba wafam ahum si kakta sigi Manipur miam na su na ta congress na su pamisi oram dok su ya kari having nge matu kitang habiu tasingna haragadi hujik phawda sign tawnagri se only tam ohum khaktani amojoina hairibado madu clarity du yam sengna hairen lojai okay 3rd August 2015 da akhoi NSNIM ga India government ka soi tawnari base point ohum khaktane okay ohum si hujik haridu ka samanai sovereignty belongs to the people of India haibani ani subachina unique history of Naga is recognized aduga ahum subachina a framework of agreement will be drafted under the flexibility system of India haiba framework of agreement real framework se is yet to be drafted neba aduna hojik phawbada yanari ba sign tawnari ba city point ahum sikakta neba masida aina khanjabada 3rd August ta sign se hek tobaga 4th August ki national paper singda with all the points siga loina na yam sauna advertise tongdra news ta yaudna phong khrabang hakta neba madu khoigi Congress party na param ganin khali paragadi makhata na question se hangam thokte na khali maram de real framework of agreement is yet to draft deba draft to bul loidri baneba siga mari leina ba pot mayam ama mathang da dum akhoi naina se du leiri badi point ahum taw join hairi base asi khakta ne khujik fauda matamadugi NSNIM gi president hujik lai hidraba mana soi tormi ba kolomi base si khakta ne okay point ahum si khatani happen etu baza point ahum si khatang oi batargadi karigedam ta leibang miyam na adagi political party mana question se hadi mai sengdok piu na hang dor no asuk koi base almost hi ama makhai si mayam na khangandra leire hari se karigedam ta haigedon habi madu I misunderstand to brain khali okay actually cover do fajan paragadi framework of agreement is yet to draft adu BJP has also been state BJP ha tare BJP Manipur Pradesh su matam sang na si masi maranda thoidong na haida ba haitare masi akhoi na haido su le adu handak ta inong na point ahum khatani haidana yamna breaking news ki mong da pongdor pose sidi covered already phongre se hi mamang da phongre baneba adu amho na mana repeat to bui wada ne
adu akhoi gi program yam amadi particularly political opponents sina madu understand tawdabra hai English paper the phong gi bado understand tawdabra okay political party khatan oi bidur bra ja khoi gi Manipur gi CSO sing jo understand tawden lo bidur ka ai di CSO sing di well understand tawen khale because okay hai riba English ngani tara manga gi August ki tarik ahum da sign dokiba framework agreement se da hai riba point ahum si khatang da yana kibni hai basidi Manipur gi CSO mayam na loi na khangi hai gi wahum se ai khoi gi USM gi president every boja johnson se lak kari hai bni ja sam tang se hujik khoi gi yamuna haibiri bu madu just ngasai gi framework tu gi lakna ba gi khoi gi kaino ma sagalakpa wakfam yumfam dudai du da madu gi basis tu ne lowe taseng badi as far as I know koina khangjabadadi framework agreement haibase framework ama set tawre haibani poina ni khaktane number 1 da within the constitution of India manung da ziki framework sign tawni haibani second point ta ngasai gi khoi gi north eastern states sing gi boundary sing se masi altered toroi under any condition da haibe wafam ani sidai sida NSN IM gi tinglen moibaga khoi gi RN Ravi ga sign tawna base wafam ani sine okay masi khoi yam clear cut oina mamang to hai garabani adubu sum up to this akogi kano tawnana bagi lakna bagi wari paring du da haziki sangraba unique history identify madu recognize tawi madu koi honor tawi koli haibaduna amane taseng ba framework sidi kaino hai matamda as far as by the language of akogi haziki interlocutor gi magi wahai dadi framework agreement only 2 points framework amakak set tawre masdai da ai in principle yanare haibani ahan regi point se ngasa haije gi pedo yanagado riba sign tawne gi framework agreement se within the constitution of India man tawgani aru ani subada hoji lairiba awang no poki lamdam gi magi geographical boundaries se under any condition the alter tawre haibani okay alteration amta lero habani hai bo sign tawne gi maru maram se ani jo iduni Indian constitution gi man go to wama north east ki boundary sing se alter tawre habani adada masida point am le adu masi oi hairagasu why there is still no in kadobu eko the pursue torino natraga eko stakeholder ne na koina ko ji counter no hai gi question ji moje thama matam da bol je lang matam da di mohoina eko da awang nong poki tonga tonga ba ko gi Nagaland gi state ki neighboring state lai me am si kadobu koi engage da pa mai no hai basi because you have some akoi madu ge no ye tawduri ba framework agreement se ga indirectly or directly masi relate tawi hai base ma madu deny tawdre hai badi ngasai yamung na hai bi gi ba akoi gi ngasai gi respect ama unique history of naga ge hai badu madu mi gi political aspiration do akoi respect to bom thoi kholi hai bane ba whereas akoi na pakale gi di whatever you do the best for Nagaland state madu akoi di well and good akoi na su appreciate tawguni akoi na government of India da prime minister thagiba memorandum do dum pabiro madu da Nagaland da shanti hanjanna ba tangdu leita na ba honna ba yabo honna ba to Manipur gi miyam na madu honor tawguni help tawguni respect tawguni hai bane in the same way Nagaland gi miyam na su Manipur gi state ki akoi gi ing da chikna leina ba masida akoi di khai thingai ba pi da ba wafam de na khoi su madu gi reciprocate taw hai ba se mayek seng na thamgre aduna nang na akoi da sum engagement am to se koi wari sana se hari se what is your main intention se kaino nang na pami se kaino se koi mon yam phajana clear cut oina thamgre mana hai ba se akoi kari gumba kharadi sangraba moko gi political course of moi history ma la abani na madu kari gumba kharadi koi tauge hai ba se khalle adu nang na Nagaland khata taw Nagaland state ki damok tawni hai ga di well and good adu ga nang na nomenclature ma ta ethnic nomenclature ma based tawrakanda madu empower tawne bur hairu amana tawna hairu madu di thangnariba yumthangnariba aikoi gi peace and tranquility aikoi gi peaceful harmony coexistence masiguma yai khai thingai ba oiragani haibasi clear cut oina thamgre madu aikoi na mangonda elaborate tawraga as example set tawgre for example nangna aikoi awang nongpuk lamdam kaile hairagasu ethnic based administrative division nama natraga ethnic based aikoi empowerment ama aikoi gi atopa state singje nangna tawge hairagadi in relation to directly natra indirectly ngasagi nagagi chatharaiba mogi talk to gi mai lenan tawge haitaragadi nang aikoi gi internal matter the affairs tawre madu the under any condition acceptable tawngam aduga nangna hairiba wafam sidai sida say for example aikoi na su haire any structural formation ama say pan naga body gi wafam da nangna tawge na haibodo madu indirectly nangna madu cultural body amani aduni haire haire gasu
मधुगी लॉजिक बिहाइंड दी कई नो हाइम दर 1,02,000 स्क्वायर किलोमीटर की कनो अखोगी मंगलान अमा इनेसेन आईएम ना अवांग नोपोक लमदम से सेम ने हाइबदो मधु इनडायरेक्टली सपोर्ट तौबो मधुगी लॉजिक नि मधु एकोई सपोर्ट तौबो ngam whatever nang na specifically tauge haibado tauro through state government bypass tawinu chadan ningbo ching the same ge haitar ge senapati se pluralistic cosmopolitan structure ni masdai da nang naga khakta leibante naga group khakta leibante kuki su samana almost lairi maitai su lairi nepali su lairi noina bak madu effect tawgoda boni nang naga gai khando kana senapati da empowerment tawni haitar ge di madu di lani unconstitutional oini ultra virus oini madu di miam kholaula kani aduga nahana tawge khudimak to center na tawbudu through the state government to you have a clear cut oina ekoi gi 6-point memorandum ama ekoi na submit to give sida da masigi outline eba framework agreement sign to doi se masigi wangda hek lakpa matam da ekoi sorok to tholakani have se mangon clear cut message ne okay matang sida oja theko to lachni oja akoi BJP gi site di point hom sikatani haire aduga mo akoi oja johnson na supong do pikre maro masi Indian constitution gi manung da legada bani aduga boundary da alteration lebadi ade to leiba ade haiba targa su NSN IM gi kogi manglan ama oina kogi yam chawban nagalim greater nagalim ama sembagi concept se leibani na idea se leibani na nungnang da bangam de manipur tonga tonga si suna question tawri unari haiba tari interlocutor ga aduga koi atop ai ba koi manipur gi ai ba khara na I gi bada haiba tare 2016 gi January tha sida Nagaland da haiba tare koi interlocutor RN Ravi laga tonga tonga naga gi CSO singa famin narga dialogue tawki koi manipur su laga tawki मधुकी डायलॉग तो मतम से दा कोई नागा सीएसओ सिंह हंगने में क्वेश्चन में हमसे लोइना हंगलगा और मरो इन आरएन रबिना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से करी करी याव बसे लोइना हाइदोगा मखोगी क्वेश्चन दो मोहिना पेंद्री बतो मधु सॉल्व तो द्रिपो आंसर से पिनरगा वारी सानर मतुंग दा मिफम दो लोशन की मधुना नागा सीएसओ आयाम बनदी हाइरिबो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से करी यावनर गेसे लोइ खंगनरे हाइबसु लै करी हाइबिनगे हाइरिबो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से दंगा साइ बीजेपी ने थमिरबो पॉइंट होम अदगा कोई ओजा जसना हाइबिरिबा कोई मरोइबो पॉइंट अनि मसिन तबा तो पॉइंट मैम यावरिन खनबि बरा करी हाइबिनि framework agreement haibida ikoi naga civil society ayam bana shu asimok ni haibsi clarity si kana na shu leite hena haibida kari shu la loi khali ai shu adu clarity si ai shu leite framework agreement haibisi NSCN na government of India ga warishana ba platform ama phangba haibisi this is what they have earned, rightly earned through their struggle, through their fighting. Asia masidi liye hena loba. Aina dum observe taubda Naga gi history stage kaya li. Asia masida NSCN ju yam na mokwe they found themselves in a big soup. Hoine ashigumba aruba ma liene habisi makoina shu thengnara pugum uiba habidi Shillong Accord yamna controversial oiram khiba ashi masida NSCN na shi yada duna naga marakta yamna violent oiba divide ama division ama lakreba ko ashi masida makhwesu makhwena wari shabe jaba platform ama phangduna government of India ga framework agreement hena ma sheme kari gumbada Johnson na hairiba gumna Indian constitution gi manungda kari agreement warabusu agreement si inaba nagagi sovereignty si thadokpa haibanatra na hairibse adugumba yamna clear oiba statement adugumba issue leiragadi naga society marakta confusion thokpa yaba hujiksi ina dum observe the other groups nagagi underground groups other groups singse too weak to openly stand up to face that situation adugumba malebigira natragadi aina in my long association with different social organizations of the Nagas hairi bishi ipu Naga independent
ngang duna fight tau duna shiki ipa naga independence edict tauraga shiki equation naga independence da hujik edict tau duna equation thadokpa ngamdana le equation du da shiki ni hena hairiba ngang ba mi shu thengna rakhi ba okay asisi naga mayam gi consultation da ngang libisi aduna framework agreement habisi adum unaba dialogue taunaba platform ama lei naraga warisi dialogue si chathashi haiba gumba okay adu gumba mata waibra hena idi lori bineba aduna framework agreement matung inna clear cut yam oiba singba solution ama pura pa habidi both sides ta clarity leite hena loweba ai wakal dati makoi leramba ja ai khangde dubo with my little limited knowledge asida duga analytic mindset ai kita ina uri bedi adu khakta ueba ai aduna government of India na makoi ki after all India is India makoi kari Kautilya gi Arthashastra sida iriba negotiation strength ashe negotiating strength ashe India's expert neba they might just strain out adugumba masu okay idi khanba okay atubo hojiki wena di lairiba situation se kanamata clear cut kangadri habani just was try to respond to yes confusion se whatever government of India gi side gi tholok statement se it has been koi madu twist away haidore bra natraga put out in another version da lainena ba misconfusing oi ba cd nsn gi kem de gi thoe haba ai question number pertinent oi ba question number ngasi sidai thamjage what do you mean by shared sovereignty hai say we have put this question to the interlocutors himself shared sovereignty si akoi achieve tawre hena framework agreement sign to bon meet da kano na akoi gi tinkulen moibana akoi gi general secretary nsn im na hai what is mean by shared sovereignty na akoi na interlocutor da hang matam dadi yes if a citizen says that he is supreme in his own region by self proclamation I think he is correct in his own version high but he is also at the same time a citizen of the larger sovereign country power to gi oi bani adun interpretation se mana hanje baduni hai bese okay it is quite clear as this given by the language part the language of RN Ravi aduna masigi terms ida oi garagadi I think NSN gi leadership to sometimes confusing se laibasi di phatte haba masina if government of India gi statement oitara gadi madu refute to dikeno why there is no rebuttal ana masi akoina fazana closely monitor tawrakanda akoina ngasa haijabado framework agreement se sigi final blow se as existing latest update without the consultation of stakeholders of neighboring countries not an inch of framework agreement is to be signed this is the word of government of India okay well we are waiting for that aduga third round of talk to akoina madu akoina defer tawgibani akoi tawroi haiba natte maram di economic blockade ki kainoma lai haibegi ne January 20 aduna masigi mayam se overnight natraga per one jump ta noina ba cross tawrakanda jump tawrakanda lotion gani haibe se aigi oina di thajade aduna political party mayam na akoi huzik yam kanna hot topic oina ngangnari base maram madugi taseng ba seriousness to di labor laite but it is up to the political parties to decide ko aduga huzik sidai sida masina issue mo arakanda board khomna ba tawdu dei tahonjaning di okay framework agreement da issue mo oraga tongan ba political parties maruina congress amadi BJP na amaga hunaraga maruina masida advantage lorga election ke campaign jathari basi masi tahning de habani tasengna neighboring states singi koi Nagaland ga thangnari ba state hum sigi koi stakeholder mayam sigi wa mata tadana
याना अमत यावदना खोगी फ्रेमवर्क से मखाताना ड्राफ्ट तौरोई फाइनल की कंक्लूजन द योरोई हैबगी वाफम गवर्नमेंट इंडिया दगी क्लियर का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाई हैदनो जन थंबिरी इंग्लिश ngani तरा मंगा की अगस्त की तारीख हम द साइन तौखिबा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ना लागलिबा असेंबली की मेखल सिदा मरुइना कांग्रेस अमदी बीजेपी अनि की मरकता point score tong na bagi hai natraga ko gi mikhal da vote khom bagi amna chau but tool lam oina sinar pasi gi matang dani marabaduna framework agreement si gi hoji ko ba latest update si kadai dale bagi habagi matang da khana jam mani maruina BJP da Congress na maral series si hai framework agreement se kari yawi nga si bo hai do pangam de habani madu gi pakum oina pheva gi tarik taram doida point hum khatani se yawi si hai duna ko gi BJP gi senior leader am oriba oja join pondo khibelere अदुग मो ओजा जोना मखाताना कोई कांग्रेस तो नमराल से मसे हंदक तनते ममांग सुतो तो ना हेबतारे 1972 द कांग्रेस पार्टी सिना कोई नागा इंटीग्रेशन की वापम सिदा कांग्रेस ना खुचुंदन थिंजलो है तो ना या न थोकरे साइन तो थोकरे है बगी वापम मसी तो ना मराल सी कोई बीजेपी ना फ्रेमवर्क अग्रीमेंट कर याओगे हायु है मतम द कोई कांग्रेस पु तुमिन लहन बा हैतारे 1972 द नोई सोई तो दुदी मणिपुर थोगाइबा पामबदी कांग्रेस ने हैदनो समाना एक हुनाबा एट द सेम टाइम अमु कांग्रेस ना हरक तुसी कोई खोगी तमिलोंग एडीसी दा NPF का BJP का मुक पुनः LI होना चाहिए नहीं मर मधुना हंदकी मिखल सिदा कोई मणिपुर थुगाइबा पाम्बा कोई NPF से कैसे मिलने है इधर एक मराल सीरी समय तो उधर अमन अमन मराल सीन बगी कोई हंदकी रीजन से मरो इन इकोनॉमिक ब्लॉक हंदो हंदा बा अमदी मणिपुर काय दोरे है बगी अकी बमा पोहन बा अदुका मरो इन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट से तमाम से स्कोर तोनो यामकन होनरी मसी कोई मयाम नसु कोई पॉलिटिकल पार्टी के अचो अचो लीडर सिंह ना सुमाना हायरक तारगदी कोई मियाम सु सम मियाम सु अदुम थाजगी दुने ओ सिकत वरमान है बगी सुमाना लान इन्फॉर्मेशन संतोक पसी खर मखैदी मसे कंट्रोल तो वो पेन खम बिब्रा आई ओजा लान संतो है वो वही दुम करी मधु यादी मरम दी करिनो दा अखोइना हाइरिफ से बीजेपी की नहान तंगो जोइन हाइग्री से व्हाट एवर पब्लिश इन द नेशनल पेपर्स अदुने हाइरि से मसिक लान बनते अदुबो मसिक क्लियर कट मीनिंग से मयाम खाना द्रगदी मसिना अरोय बा पॉइंट हम खत ओरे के सुले तब ओरे न सुखाना बस नते पॉइंट अहुम सिदी साइगी अखोइ जॉनसन सहाय दो ड्राफ्ट तौनो बगी स्टेज दा क्राइटेरिया नि खगले पिबदो अदु बाउदने बा अदुई मतुदा ड्राफ्ट कमाइन तौनी स्टेट की इंटरेस्ट हो ओइदरा सोकदरा हाइबसिगी दंगतदी स्टेक होल्डर सिंग से 2016 की दा मयाम कोई जॉनसन होय करी होय मयाम लोई उनरी ने रवि का व्हाट एवर पॉइंट ओके नोइना स्टेट की इंटरेस्ट सोय द पॉइंट सिंग दो हायु हाइबसे रवि मसाम अनिरक लाग तो उखरबने बा अदु मोस्ट प्रोबेबली कोई की सीएसओ सिंग रेस्पॉन्स तौरंग बने न खल्ली अदुगा याम सेंगना हायरबदा साइसु पनखिबा the political parties na masida vote phangna ba haibasi BJP de adugumbadi tawde okay the true spirit ta koi gi di am seng na haira me territorial integrity ka hello esi koi president su hai gre adu mamang da history si yeng taragadi 2001 gi July gi mayam puthok trangangi ko madu ngang matung da port adu without territorial limit to yaurum bagi praja miyam gi asaw ba khoi chau na badu khang matung da koi gi kaino da most probably July hitang nipan 2001 sta matamadugi prime minister Atul Bihari Vajpayee sna open letter to the people of Manipur harkanda madu soigre se haigra bane openly haigra bane then aduga loina na 27 July 2001 sida the word adu delete tore na haidra masi am clearly haigra bane haigre aduga framework of agreement kanogi koi naga pistock ki agreement Bangkok agreement se masi implementation di effectively 1st August ki oi gi bane ba adu mamang da prajana pamda busing asidi loina withdraw to openly haigra bo pone ba masi sta political game gi da BJP da high se masi aidi lebang masa ta di ne logjai marabdi true spirit ta peoples ta confused ta hot biganu Manipur ki territorial integrity at any cost ta compromise to ro se yam seng na haigrab ne aduga atopa point amana hojik paliba national government se BJP na lead tawi BJP gi di ayam matam da tongan state sing da leiri ba issue sing se kudamoina harabada a national party with a regional outlook hai bane koi party si leiri se the reason do the leiri ba magi specific issue sing do madu national issue in a logni hai bane su leiri bane ba maduna political party amagi losing ba mana hai gi ba hai ba se masi mak government na dum in toto pangtho e ko not against any caste or creed aduda amata nata ba tribe ki kari gi nata ba national issue da regional gi problem to address phajana tawi once hai gi bado madu khoi stand to dun leigane ba adu whereas some of the party moi di haido khraga torok to ba yam yawi maram aduna adu gumba party aduna BJP da
चिंगनबगी वाने मराल सिबगी वाने ना आई थमजनी ओके अदो बजा से यावरी पॉइंट अहम सी मरुइना कोई नागा की यूनिक हिस्ट्री सी मसी रेस्पेक्ट तो वी तगनी हैवनी अदुगा सोवेरेंटी बिलोंग्स टू दी पीपल ऑफ इंडिया माने अतमाने जो हायरे अदो जा कोई नागा हिस्ट्री की मतंग से मणिपुर दसु तोंगान दो मियाम नागा हिस्ट्री हैबसे के कोई मणिपुर ददी मरुइना तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी तरा तरुक कोई नागा ग्रुप लेना मणिपुर हायरिसी हायरि बम से तोंगान तोंगान बा distinctive community on leer mangatani makogi unique history ma haiba targadi ngasai akogi oja johnson so haibi khiba sovereignty belongs to the people of india haiba sida akoi shared sovereignty ki wafam se aran rabi da hung matam da akogi mana koi hadi sovereignty se public ki oi habani na people ki oi habani na okay makogi sovereignty ne haja bada kaisu kai di haiba gi translation se natraga masi idea se sumaina leina ba targadi ma gi interpretation leina targadi ngasai gi unique history ले है बस even मी खुदी मकी नत्रगा युमथोंग खुदी मकी मागी family दोगी history अमम ले अदमाय तो उतना every history है अगर मागी family दोगी नत्रगा मागी लेकाई दोगी मागी खुल दोगी नत्रगा मागी लम दोगी history से यो unique होइबा अतरे अमगा दोई मानव याद है तो ना unique history respect तो उन्हें है बगी वहां तो होगी होगी मायना मी खुदी मकी नत्रगा हिंगोन खुदी मकी इमुंग खुदी मकी history unique होइबा मायना नागागे सु history unique हुई है ना लगो दोइबरा मधु respect तो हुई नत्र तगुनी है बिसनो Sidi India ki framework of nationality si in total digest story yang kadi India is a unity in diversity hai different diversity do maduna club tor kan unity same ibane adu kaisu kai de naga ki history ko recognize to same thing mai ki history su recognize to any tribe ki history recognize to the kai ge these are all births right adu ka hoi totality of the nation sovereignty lai badu dadi madu dadi under the framework under the flexibility system that means Indian constitution hai bane Indian constitution na kari yage hai base masi the constitutional experts ne hena khangamagani adana masi da khoi kai thoyona sing ni ngai leite adu point ani si khoi gi unique history respect to we to gani aduga khoi gi sovereignty si miyam gi ni miyam da belong to we have si positive hojik se dum sign tong natra ka su masi dum already existing ne have tare masi ano bo kem ta di oide adu masi sign tong no gi basis home se no oi have sida khidang ngak tom di yawe aduga thaba khodi ma to matam de Indian constitution gi manung da tawdam ne have su masi su already existing ni maram matra point home si basis home si already existing oi ba point nga ta da frame to ba agreement am oi gum to wi matang se dai oja jo sin da lak chateng ate oja theko da lak charang gi oja ko gi unique history gi matang se tare unique history naga gi su masi che na bhai ga dra maru oi na tampa ki miyo se na kamaina Manipur da nagal laino Manipur da nagal ite Manipur tonga tonga bak tangkul kabui suman tonga tonga koi group oina lejer mane du kaung da naga hairi masi yaning di habi wafum sulai matang du to jana kari habi ni I observation da unique history of the Nagas head vishe Naga the whole movement of the Nagas ashishi certain historical veracity amada move tauriba okay adudani India nashu yamna nung ani gi marakta ha haibugumna okay naga na fighter pishe aikoina government of India join tauge hebise document amata lite India government approve to mingai hairibine ba naga singa hairibise aikwe India na independent declare to dringai da naga na hana independent declare to thoki UN da aikwe telegram thaki okay aikwe acknowledgement le hairibine ba naga singna duga north east ki ethnic group kaya atai tai singdigi aikwe gi si khara tongan bini haiba confidence amada naga singna fighter bisi adugi confidence ta 1978 ta led as a pizona MJ Akbar huji external affairs minister oi bisina telegraph editor oringai matamda London da chelaga interview tawkibni pizo aduda as a pizona hairamba wama ingonda ningsingba tell the government of India to produce any document when the Nagas have become India, when Nagaland has become India. Aina hangbama ay ningsinge. Asi pajana hanglamba question webini. MJ Akbar na question yamna relevant oiba question kaya hangki pizo na answer to dumay lakpa. 1949 da Haidari agreement haina 9-point agreement haina suliba
adushu government gi mahut oina governor of Assam na sign tawna kiba malaiba government of India na yabi daba moka kona mo na withdraw taw giba adu arabdi kwe plebiscite tawrage haina plebiscite chi 1951 May 16 da pangthokiba government of India gi official observer should invite tawramba asigumba historical fact khara shu liba adu sing sibo ai haye hena ai lohe uniqueness of Naga history heribishi Okay. aduna atai te ethnic group singi movement singdigi Naga singi history tongan bam amada chali bini habishi Naga sing na shu hek tana bu shu leitaba na te leibishi International Court of Justice ta chapatai habishi phobushu ngang na bini ba bo Naga intellectual singi influence tigira ko chapati chatte India is our best neighbor India ga lemina ba haibishina Naga singi damok su kwedi ga phaba oigini haibigi wisdom amada hek lakpa masuleba after all Mahatma Gandhi nakari advice tawram ki heraga in the big garden of India my advice would be if I were to give you an advice be the best flower be the most beautiful flower in the big garden of India Okay. they would be best for your future haina Gandhi na advice tawram bishi I think that still holds true Okay. and I believe any Naga leader Naga gi wari shanaba kawbakanda Gandhi gi wasi mokwe second thought third thought ta analyze tawba ashi lebra haina shu ina khanba do Narendra Modi ji gi speech amada shu Gandhi gi wisdom ashi yamna appreciate tawba speech ama shu pi greba Okay. Naga gi shu gi matangda wari shanabada ngang ba speech ama shu lebineba adugum bising sidigira haina the uniqueness of Naga history heribishi adugi aspect sing digi hairi bini otherwise any community any ethnic group has their own unique history Okay. Every community ki lebdi le adubo edi historical legal veracity amada ngangiba amashu lebra haina leishu lepham tho e haina ina khanba adu bo hojik lei riba Manipur ki situation asidana koi Manipur as a state amo ler mani Indian subcontinent ki manung da as a state amo ler mani na koi chawar ba garden sida yam phajaba lei amo oibiyo na koi Mahatma Gandhi ji na haibir man mai na pikraba Manipur sida su yam phajaba lei amo ina koi Manipur ki tribe truk hai tare koi Naga sing se lei bi adabra hai bi question doni Manipur ki atopa non tribe non Naga community sing hangi bi question se adu luroi da bini adubo government of Manipur nashu aduga political morality amasi yamna low oiman ba haibatai ko Manipur gi oina political morality si yamna low oiman duna asi masida people singsi ethnic communities mayam singsi leimina ba nungsinana chatmina ba leimina ba haibisi alu bisi urakpa example kaya sai tau bi jai duda Okay. adugumba sidigi thokli buni haina idi lowe Okay. Koi governance hai tare Manipur su kuin le min rakse da koi governance so khara lak padgi or poya ba reason khara takpi rojan adu matang sida ina oja johnson lakchen ngi sing sai gi koi bs om hai batare ki uniqueness of Naga history adagi sovereignty belongs to the people of India argi framework will be drafted within the Indian constitution hai home city already was ekdom existing to pon ngatani masrida ano ba kem to yo bunati adu ano ba hai tar ga jana tak pikhi ba kogi Manipur ki boundary si anatra north east ki boundary me amse masi kai bi aro bi wafam duni adu bo boundary kai ba si su natra boundary cham do si su Indian constitution ki manung de yaw bani na ano ba state sem ba yai boundary can be altered hai bi wakal on se dum leina ba su me am jawri kari have ninge masi ki ko uniqueness of Naga history sovereignty ki de janga sai tak pikre adu ga framework su Indian constitution ta masi ane ma ki jana tak pikre ahan bagi uniqueness of history should be respected have say will be respected is respected Nagagi unique history have say where exactly it begins 1980 the Naga club form tawre 1929 the Simon commission the ahan memorandum submit tawre
Naga Club haibasi maruaina Europe ta chatluba akhoi labor code gi yaurba naga ichil naw sing nu sem gi baneba mapung oiba memorandum submit torisi karino India da provincial government ama adi India gi macha sing ne semjaba masa gi government nam sem nabagi civil disobedience movement je kanba matam sidai sida sigum bagi idea ma British ki leiriba mogi keno sing sina flout taw heba semagani haida madugumba semba matam sidai sida naga ki ichinau sing sina through hajiki naga club ki sidai sida chatlakanda aikhoi di underprivileged ni aikhoi di kitang mayam ga panaba kitang soi aduna karigumba sumba provincial government ama sempu matamda aikhoi di British ki makhada adum thambiyu natraga di valley gi haitaragi mainland India gi mayam sina swift ta warkanda aikhoi si sathokini haibegi apprehensiveness si leibedagi government of India Act 1935 passed over matamda haziki naga gi area si exclusive zone in thamgi bane haba that is the beginning of unique history of Nagaland naga haisi neba atugi matumdu de if you see, examine the comparative analysis of Manipur de adu ko ta kamai lege ba Maharaja in council makhada hill area administration tawrakan Manipur si tongana political entity amoin ai ko di protectorate state amoin leiri ba British ki makhada there was never a kaino ma leite ba aduga haziki habiba swaina sum mathang lakpa si there is a moderate thing sina in favor of logi ba warep sing se Naga people's convention 1 2 3 mathang ko hima du tawmatam da haziki khogi tongan ba khogi sovereignty ki wafum se sungyaw yawte ba up to 1947 ba Okay. so suddenly in 1946 or 47 the Ivar Hagdari haziki 9-point agreement to the what was the point in the 9th point of the 9-point agreement the kaino British na India thadoba matamda Nagaland si interim kaino magi government magi makhada sason tawjahan ba aduga at the end of it ngi state manung da leigadra natraga independent state ama oina leigadra natraga yumthang na ba state athopom da yawgadra haibasi wafam sinatra haba sovereignty ki wafam natte haba but when this Naga club was transformed into NNC NNC in 1947 masigi objective se changed the web overnight aduga haziki sovereignty ki wafam si AZ Fijona for the first time announced tawigoza the plebiscite was held where all the women electoral citizens were not allowed to vote. Okay. Only male candidate khaktani adusu out of the total male candidate to the noinabuk male no yawbra haibadi it is still questionable authority to never aduna question of ngasagi sovereignty gi natraga kainogi wafam ma lakpasidi latest stage the lakibani siwanida aduna phase wise ko historical analysis taw matam dadi masi somewhere ko haijabadu distort tawrakpra history se haibigi question amane ba aduna uniqueness of Naga history se as long as it confined to Nagaland oitaragadi yamna pakchagani yam chanagani chusinagani lemgani haba whereas masina unnecessarily adugi matamdu da aikoige mari sungle lene da ba context amada aikoi Manipur mamdo lansel akanda aduna maduna kainigumba khoi mawong chada ba marina mada madu interfere to agati madu da aikoi problem thokpu ne haba adu laibak thibadi haziki NNC na tauri basigi wafam se 63 da Nagaland state form hek tawga kamain tawduna marirak Naga contiguous area sing punjan gadam ne official ne man loksil whereas 1963 gi state formation matamda Kohima ne Tuen Sang ne makok chung ne ahum sina will be the constituent territorial area of the new state of Nagaland lay natraba parliament passed to imatraba adu kamain tawduna assembly na wari to lokshan gibano from that day onward officially aikoi da madu gumba threat amala aga aikoi gi peace and tranquility the madu interfere to raka ngasi aikoi sigi state leibne ha aduna aikoi su close analysis of comparative analysis aikoi tawgodo boneba state haibasi yumthang nari bangani na aduna aina claim tawbodo it may be suits to my condition but it may disrupt the peace and tranquility of other states aikoi gi history da madu amu distort tawna banadra infringe tawrakanda aikoi unnecessary collusion thokpase masi de ai phatte ba aduna masi gi what se aikoi government of India su jam clear cut on aikoi thamgra bane ba aikuna su memorandum da hairi ba whatever the government of India opted to do
natraga to bring a peaceful akogi everlasting peace in Nagaland se it is well and good, the people of Manipur will appreciate it, and the same manner people of Nagaland will appreciate akogi leisure akogi history akogi politics se masi respect to you hai bese sidane ha koina tawse haris. Okay, Manipur ki history busu, tranquility busu, peace and tranquility mayam si loi respect to you have ni aduga maru ina akogi Manipur ta tari ba akogi Naga sing na akogi Greater Nagaland ki concept ama lakpa Nagahood ki Naga nationhood ki wakalon lai basi akogi 1949 akogi merge to matam da aduga 1963 akogi Nagaland state form to matam da maduda kaidole hobuge habagi wakum su tongan tongan ba mission dum phondok wakum lai bani hojiki 2007 yor matam se da hani ariba wakum mayam mung puthok narga wari sana basi masi lamdam dugi koi Nagaland the peace porkoduri koi Manipur state na suthagale du madugi peace process ta koi jumthang nari ba to state sing Assam Arunachal Pradesh amadi Manipur da masi affect to hongum se haveni kari haveni waja theko dalak sake ethnic communities mitai hebisi Manipur haiba mokse adu phobusu Manipur haina korakusi koi dribine ba history is very clear about when Manipur came to be called Manipur. Do mamang da Mekhele hebra Mekhele haina khangnar me Manipur se Maitra bak su kaurame Kang lei bak su kaurame si makhai si dum concept makhai te adu gumduna Naga sing si ke dungai lakpige haina hangan ba sing si Naga sing damukti jamna hearting oi bine ba si se Naga sing si Huyen sang gi matam di gi mention tau ba haura bine ba Naga sing se magi matam di gi mention tau ba haure heraga India join tau roe have a decision lu kram tungda Jawaharlal Nehru na Sadapatul Balabai gi Home Ministry ship ta the Iron Man of India sina Nagaland si invade taurani 6 divisions of Indian Sipai si Shem Charo haina first chief of the army staff India gi Mangunda order to bakanda General Thimayana sir Nagaland gi issue si politically deal to bana pharam ga dubni haina lowi haina mana my opinion phungdok pada Nehru prime minister na shout down tau kibine ba what are the armies there for? Yours is but to obey heavy maung sida shout down to the masi to mean lehi Pizo na sem shabish karino herba Naga heba makai se Naga gi first tatar ho hoda ikwe Nagani heba makai sign tau na register tau bada kwe Nagani na register tau hum tungda every 10 household sina Naga sipai amamam putoka dubuni ikoi lam si ishor na ikoi da pangan pi kiba pangan mayam yauna ikoi defend tau batare ngam da bisi ishor na mating pangsuno ikoi lan tau batare na Naga Federal Army si raise tau ba hau kibine ba raise tau ba hau kiba sipai aduda Manipur gi leader kaya na su merger agreement Maharashtra na sign tau kraba matungda Chinaw Naga singa thok mina dragiti ikoi upai lega duba mante habji intellectual community si ten tharame haibine ba asi masida ngasi phoba si pai sing hingliba mi yauri ba fight to minaramba chat minaramba ngasi su adu gi strand da chaka dubini habiki suggestion tawna taba do historical fact asi ning thauna na koina ning thauna jing makhai si Naga lam makhai si koi gi lam Manipur oina lera me haba claim to bisi da su Naga sing gi contention da di he came to loot invade and loot went back to Impal with booties he never administered us ashi masi contention niya ba adu chung su chung ba
aduda hayu hairagati adusu chumba administration tau tauram de man okay administration do toram de aduga manipur gi pada mo ibne to manipur haiba wai sida su yamna allergic oi bhai tare adugi wafum sulari masidi yaning da wafum sulari aroi bhai tentang na ai oja ranjan dalak sig je oja theko na hairi du da naga khudimuk soin tawe se only for nagaland the present nagaland gi kamudi tawe there are certain evidence akhoi gi thumb impression ena tangkhul gi han sing sina Nagaland the Yaugadra, the Yauroi had a Kubi Soi to Bugi Port Lady, why they concealed that one. Aduma ko, Aduga, why control Torami, administration Torami, Toram de Tosi. There are many inscriptions erected by the then king along with the hill peoples. Yam lady who Tung Kong, Mayama Karimayama lady sings. These are all invited, not invited, these are all the administered. And then the Salaga Yengo, Quiggy Kanoda. Ukrugi North Point da chalaga yengo jing thungkhong du da still Narsingh Maharaj gi or Gambhir Singh Maharaj gi kanoga loi leiri bane ba leimin naram bagi thum sung min naram bagi ayamam leiri ba sigi pot mayam sing se koina ban ki hai nungai roi aduga aisu thengna re iril gi horokpam sida insert kan da Naga gi army amakhak ai thengna re out of the 3 Naga army who joined the Pijos okay mokhoi chi amana external affairs ta yauraga moi ohum chi tharu bane one lirak pani ko that itself is recorded in video also ai matam phangade du su utke aduga madama hari se Pijo gi ta chalure Pijo na khoi assign tawdana Burmese lan ko no boda no ka pu de hale halak badagi di noi di adu hainar roi medical corps da leiro en leire lai kan sai hang and now projecti NSNIM gi kainos de kari gi I hate it yam bluntly high rajani aduga matam du da noina Manipur da gi Senapati district da gi chalaga Pijo gi ste yawu matam da Pijo na kari haige hagan Manipur nga o hai hai Manipur nga o is only for your Nagadara nate whole Manipur se must disturb to no se Pijo na advice to same thing akoina historically recall to taragadi MKPB ga measure cutting na ani sin merger to wi nungai ta dana Pijo si unana ba measure cutting chalaga na noi gi movement se khoi yaw gi har kan da Pijo na reply to re na ko tamami se you move for yourself we move only for Nagaland asia hai ba Manipur su yaw de ba adu hoi ngasai gi administrative lapses development lacunas masi mayam sina okay asdigi pen da badagi okay pen da mayam di maro administration misgovernance lapses development ya what polips dagi wakal pol ko ya bani matam di leitre do ja I can haisigi 1841 da lieutenant pika angami chief tega sign tong no busi kaino is an international agreement amanatra 1841 haibase haziki nagagi haziki group se pok tringai wari ni ko danseri turen se it was recognized by both parties ko sina Manipur ka angami gi area singi boundary have si takre ko okay aduga ama khanga dongna ngasai gi akhoi gi kaino da akhoi gi British India da akhoi gi kaino na angami singi akhoi gi nagagi leader sing na hai gi wakhal lon du da Maharaja in council na 1894 da yahan hanba akhoi gi leir matung da singi administration sing se British na tawdagi pattern da tawraga di akhoi gi thamma se haidana Chingi administration ji tongana adum thamala ba adu gidu 47 da follow tawre up to aziki ekhoi 1972 gi aziki ekhoi hill district autonomous council exibog ji thammine ba sigi paring sidai sida independent magi emancipation of me na khut hena thimjin dana ba makoi je traditional customary function da lainena ba haiba adu gi administrative provision du da singi area sing se kola kanda Manipur sarkana 1894 da gi haura kanda hogji phawu si la in heba sigi se step by yeng biro aduga chingda akhoi gi tamgi administration atra control leite haibase kyam ba matam do pabiro chaisarol kumba ba police station time pan sa ba kai kai sa ge se yeng biro jiri bang kari ga no yaurabani more ga do yeng biro madu historical fact ni adu adui matam da maram se akhoi Manipur gi ning thauda annual magi piga da tax se kyano haibase ira kanda administrative report ta kai de yaur ga da portion leib ne ba masi mo mem se kongkok taura kanda madu noin leite haira kan ai ngasai haijaba do 47 da piba memorandum ama hek independently overnight numini da change taura kanda sovereignty ni change taugiba matek to hanjan na paraga di Manipuri mari sungai lene da bara ne khanje okay siwani khoi sovereignty gi wari sida Manipur gi mari lene da bara habagi wafum sulai adubo akoi hujik lai ba mikhal sida habatar mikhal sida maruina framework agreement Manipur kai dore habagi basis ta koi vote khomnar pagi mami tarak pas dagi khara dore basu Manipur gi
मियामदा अखोगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से करीनो अखोई मसीद करम हाइना लौसिगे हाबगी अखोगी आइडिया नत्रगा नॉलेज से खरग हेना फंगजनब की दमक हाबे तारे ngasi थोरम से सिंजबनी ngasi थोरम से दा ओजा रंजन ओजा थेको अमदी ओजा जॉनसन लेंगबिरतुना हाइरिबा टॉपिक असि यारि मखै मसी मयामदा के हेतारे मसी मनु हुन्ना थुगायरगा ताकपिरमे मसी के दमकता ओजा हमबु अमखाना थागसुब पोंजु करे अप्रिशिएट योजोनी मसिन ngasi मनु हुनगे थोरम ngasi के एडिशन से क्रम तो बिबिया खोद खान बिरपि आगने कोई ईमेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा जॉइन तो बिरगा comment and feedback thabir pyagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off. Kurumjari.